of the nation. Ba tla hlankela setjhaba sa lena sa Israel. But if I overcome him, Eupša ge nna nka mo fenya, I overcome one man, ke fenya monna a le the teng, whole nation gomme setjhaba ka moka serve us. se tlo re hlankela re ba Filisiti. I don't overcome all the nation. Ga ke fenye setjhaba ka moka, I overcome a man. ke fenya motho ka o teng, Then all the nation, gomme setjhaba ka moka they serve us. ba tla re hlankela. The battle between Goliath and David, Ntwa gare ga Dafita le Goliate it was there for many years ago. ebile gona e diragetše mengwaga e mentši e fetilego. His brothers, Ba raragwe the 7 brothers, ba rarago ba šupilego yena Dafita, they joined the armies of Israel, ba ile ba tsena ka gare ga madira a and Israele. all of them, they were caught by fear. Ka moka ga bona ba swere ke letšhogo. Fear is a dangerous weapon that the devil is using to destroy people. Letšhogo ke sehlabane wa sebetša sa makgonte seo yo mobe a se šomišago go fenya batho. When you are caught by fear, even though you are a great man, you don't win any ge o battle. bulegile ke kgole ya letšhogo go sa kgathale gore motho wa mohuta mang o tlo tshwenyega. The young man David, he controlled himself in the issues of fear. Gomme Dafita e le yo moswa o ile a laola letšhogo, He conquered fear. a fenya letšhogo. The young boy was so young but so great inside of him. Mohlankana e be le monyana eupša ka mogare ga gagwe ka mo teng e le e mokoto. But before David can fight Goliath, Pele ga gore Dafita a lwe wa hlabane le Goliate, he ought to make an investigation about the opponent. o ile a nyakišiša lenaba le. David, he was not careless. Dafita e be e se motho wa mo itshwara tlhepi go wa lešaedi ntweng. David Ba made tšwa molotong wa bodimo. They had an agreement with Ba God. bona le kgwerano le modimo. They were not next to the covenant, Ba but they were under the covenant. gaufi le yona e tloba le ka tlase ga yona. What the covenant? Ke kgwerano ya mohuta The mang. covenant from the book of Matthew 28, Kgwerano e leng bukeng ya Maemothuto 28 verse 18. from verse 18, 19, and 20. 19 and 20. I shall be with you Ke tla ba le lena up to the end of the age. fitlha mafelelong a As long lešhaba. as the world does not have come to an Ge end, fela lentšu le sa tla go wena, our God is with wa us. rena o sepela le rena. We overcome because we are cut. Re fenya ka gobane re hlagile, re bolotše. Spiritually, in our hearts, we are cut. Mo pelong tša rena re We have bolotše. an agreement with God. Re na le kgwerano le modimo wa rena. Devil may come in a different way, Satane a ka tla ka tsela tše di fapaneng. but because of the agreement, the covenant, Eupša ka baka la kamano ya rena le modimo, we are protected by the blood and the Holy re Spirit. šeleditšwe ke madi le matlamo yo mokgethwa. So David said, "You Goliath, Wena Goliate, you come to me, o tla go nna but a fearful soul. ka dihlabane tša go tšhošetša. But I come to you Nna ke tla go wena in the name ka lebitso of Jehovah." la morena. Anyone who's cut, E mongwe le mongwe ya bolotšego, anyone who has an agreement with God, e mongwe le mongwe ya nago le kgwerano le modimo, anyone who sees life is under the covenant, yo a bonago bophelo ba go le ka tlase ga kgwerano, you fight each and every fight o lwa ntwa ye nngwe le ye nngwe in the name of Jesus ka Christ. lebitso la morena Jesu. He does not use any weapon. A šomiše ditlhabane tše dingwe, He does not use any tangible thing. a ke dilo tše tša go swarega ka matsogo, He is not protecting himself with any things of this world. ga ditšhelete ka tše dingwe tša mo lefaseng. David says, "The Lord is my shepherd, Dafita o re morena ke modiša and wa I shall not want any gomme protection. nka ska ba ka hloka selo sa He is ntwa, my protector. ka gobane ke yena mošireletši wa. With the Lord I have everything." Mo go modimo ke na le tše tšohle. After he said that, Ka morago ga gore a bolele tšeo ka moka ga tšona, he asked the question, a botšiša potšišo. "What is the reward A re ke eng kabelo to the man go motho who will overcome this uncircumcised?" ya tlogo fenya lešobolo le la mofilisitang? I don't know what kind of a battle
that you are facing? a ke tse gore wena o lebane le ntwa ya mohuta ofe What kind of a Goliath that you are facing? goba Goliath wa gago kwa mohuta I mang want to issue this. nna ke nyaka o hlagiša You se have a giant before you. o na le lekgema ka teng ga gago I might not know you. nna nka no ba ka sa go tsebe You know very well. wena o tseba gabotse When you live here, ga o tloga mo when you are alone in a toilet, go ikemetse o tee ka kwa go tšhela mare you know your opponent. o tseba motlhabane kgatlhanong le You wena know your Goliath. o tseba Goliath wa gago After you have driven your cars, ka mora gago o tletse dikoloi tša gago after you come out of your house, ga o tswile ka gare ga ntlo ya gago sitting alone, o dutse o le teng you know your opponent. o tseba ya tlhabanago le wena You know your Goliath. o tseba wa gago Goliath But let me tell you, a ke go hlabe mabotlhale ka se there is a reward go na le kabelo after you have conquered. ka mora ga go fenya le senatla sa gago Failure to conquer your opponent, ge o palela ke go fenya lenaba la gago no reward. ga o hwetse selo ga o na kabelo There are some of the things go na dilo tše dingwe will never happen tše di ka se direleng until you conquer your Goliath. goba go fihla o fenya Goliath wa gago There are very good things on your way. go na dilo tše di botse mo tseleng ya gago There are very blessed things. go na dilo tše dintšhi tša lešego mo The tseleng ya bigger gago things. tše kgolo The greater things. tše kgolo tše kutu Now the problem is bothata šebo the opponent. lenaba le Failure to conquer the opponent, go palela ko go fenya lenaba le you don't get the reward. ga o hwetse kabelo Then David said, what is the reward? Dafita a re gomme kabelo ke eng? And they said to David, ba re go Dafita the one who conquered this man, mang le mang ya tlo go fenya senatla se you'll be wealthy. o tlo huma You'll be rich. o tlo huma Number 3, sa boraro his parents and his brothers and sisters, bana ba bo le batswadi ba gagwe ka moka they will never pay a tax. ba ka se ka ba patela motšhelo Hey, that is a king. He's got a right to say that. go na le se motho a ka se bolelang I don't know nowadays, but that doesn't. The king of those days, they got the right to say that. batho magoši a nako bo ba na le maatla a go bolela seo le They'll cut lekomo. the tax from your relatives. ba ripa tax goba motšhelo From your relatives. mo legoro la geno They will buy free. bona ba ithekela fela ba sa botšhe lekgetho Number 3, sa boraro the reward number 3. kabelo ya boraro Anyone e mongwe le mongwe who conquered this man, ya fenyago mothako this opponent, lenaba le there is a princess in the house. go na le morwedi ka bogoši That man, monna yo he'll marry the daughter of the king. o tlo nyala morwedi wa kgoši bauba Therefore, he'll be the prince. ka lebaka leo o tlo ba le ka morwa kgoši You can be closer as much as you can. o ka no e kgoša ka mogorata ka gona le ka mošana But if you don't conquer the opponent, eupša ga o sa fenye lenaba la gago you'll never get the princess. awa ga o hwetse wa ka Shall bogošing we stand mosane and I want to pray? a re emeng ke tle ke le rapeleleng There is an opponent that you're facing. go na le lenaba leo le go tomoletšego matlho There's a giant go na le senatla tormenting your family, seo se hlakišago lapa la geno tormenting your wife. seo se hlakišago mogatšago Every day that enemy says, send me a man. tšatši ka letšatši senatla se se re nthomele motho You know very well that you've got a husband. wa tseba gore o na le monna And I know him as a man. o mo tseba bjale ka monna But when the enemy, eupša ge lenaba when he's looking at the man that stays with ge him, le lebelela monna o ko leng gaufi le ena he does not see a man. a le bone monna lenaba le He just see a person. le bona motho fela makgethe That's why he says, send me a man. ka baka le re o nthomeleng monna Even though you have a ring on your finger. le ge o bona o re le bapala monwana mo monwaneng But the enemy is still challenging you. eupša lenaba le a mogweta Send me a man. mphe monna Send me a man. mphe monna There are people that you know them very well. go la batho ba ba tsebang gabotsebotse They look good. ba bonala They gabotse look clever. ba bonala ka gore ba hlalefile But the enemy always is coming. ge le nna ba ka letla letla le thuše Send me a man. le re mphe motho mphe
Allow me, men of God, to say, a a man is not a trouser. It's not all people who are wearing trousers that are men. Man is not a cloth. If man is a trouser, that means all the women are wearing trousers. They are men. Man is not a trouser. Man is the heart that fears God. That one is a man. Send me a man who fears God, who can stand against all the tricks of the devil. There is an enemy standing before you. Send me a man. I want to pray. Change the nature of the battle. You have been fighting many years, but you are fighting the physical fight. That's why you don't win. You don't know how to fight. Any battle, if it's taken throwing down to the dimension of spiritual dimension, you can conquer it very easily. Send me a man. I want to pray for you. There is a man. There is a man. As he was walking to the river Jordan, you find this man. He was baptizing people, and he said, John, baptize me. And Johan baptized him. And after he baptized him, the heaven was open for the man. And God spoke from heaven. This is the man. This is the man whom I am pleased with. Let us stretch our hands. Putting our next election. Let us stretch our hands. Wherever they are. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Wherever they are. Thank you. Thank you, Jesus. Let it be our prayers. Let it be our prayers. And say, Lord, we want everything to come. We need the palace. We need everything here. Let it be our prayer today. Let us say, Lord, we are lifting up our spears. We are lifting up our spears. We are saying, Lord, in times of trouble, may the God of Jacob hear our cry. In times such as this, may the God of Jacob hear our prayer.
altars. Dr. Rasmana, just come closer. Thank you, Jesus. We are going to pray and pray for our leaders. We are saying, Lord, protect our leaders. Protect our leaders. We are going to say, Lord, in times such as this, protect our leaders. Let us sing a song. As we are singing a song, we are all going to pray. We are all going to pray. And pray for these two people. We are going to pray for our local mayor.